السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جرسمتوتا هردفتوتا زينوتوب عندك سنو بقربين ساعتي كان عن سنجه إن شاء الله را برمس جواب دوي كبر دي برمس سنلة قرنان صحابوتا قرنا ورجانا تنجم فمني جدا الله أكبر ورا نبي ربي صلى الله عليه وسلم وصلب بنجران جنة تنجم سنجد دا ورنا ما سوي دكني إن شاء الله ولمنا إلى اللو ولمنا عبر أنه سننجر بوليانتيا ورهدو دين إسلام كان كيسة تجاي قدّا تفتنجت صحابوني رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكا كينا كان الدنيا ينبلي سننجت أكا كينا كان والله سبحان الله واني سوشيال ميديا كان الرديما جرو وانين إلمنا ما واني تيتك آنفتو جرو دنيا بلي سنجره nuti jechuudha waan rabbi irraa eeggannu booddee kenna hin beeku namni of wallaalee jira of dagatee jira irra caala nama fasaadatti umrii ofii fixaa jira jechuudha dargaggeettiin fasaadatti fixaa jirti wallaahi laziim waan hedduu gizee diinii kana dalagachuulleen osoo dalaydellee osoo waa tokko argitee diinii kanaaf ni dhaabbadhatteen jettellee gizee argitee humna itti qabdu humna tantee fasaada keessatti waan hin taane keessatti haasaa fokkataa keessatti daansii keessatti fixaa jirra jechuudha subhaanallah yaa rabbi warra akkasii irraa nun taasisin rabbi warra akkasii irraa isin hin taasisin obboleeyyantiyya warra nama nu jalaa jallatee waan akkanaa dalagullee fasaadullee rabbi karatti nu haa deebisu jecha warra rabbiin rabbiif jecha dhaabbatanii warra waan rabbiin dallansiisu hin dalayn warra rasuulli rabbii osoo jiran jannatan gammachiifaman isin jannata seentan jedhanii ni gammachiifaman isiniif dubbisaa warra akkanaa kanarraa isin haa taasisu hundi keessanuu shabaabni kenna bakka jirtanitti rabbiin isin haa tiisu fasaada irraa rabbi isin haa deebisu yoo fasaada irrallee jiraattan rabbi irraa isin haa deebisu yoo karaa kheyrii jiraattanillee rabbi inshaallah fiixa isin haa baasu isiniin jecha إن شاء الله ورجعنا تنجمتي فمن تكفان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق جلال لي رسول ربي صلى الله عليه وسلم وجين ديمني جارة كيستي بولا سيناني تنين جو نسان إده رسول ربي رتر كتني رفن رسول ربي صلاة الربا الرحين كاسو جدني هاga جو نسان إده تنين وكان أوفسني يجاسي إممان رسول ربي كاسي جدن صلى الله عليه وسلم إممان إسان الرجو رسول الرجو كاسي جدن الله أكبر حاجانا والجالة جتولا الله أكبر يا رب ورسن رمتاسي لما فان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عمر أبوك شيطاني أبو إساهم باني جتولا عمر ابن الخطاب كشيطاني أبو إني بين بان كرا إني دبر شيطاني هندبر جتولا سبحان الله رب ما تيسمي الكيسه نما كنا فاد دبر فتجت الدنيا تنرجراته الله أكبر وصوم مجراتني الدنيا تنكتين بد ومن نكتين فساد صدفان عثمان ابن عفان الله أكبر أرجانا ما جتولا نما أرجو من بك نما أرجو من بك من عثمان هندي سانتو جهي أدى كمان الله أكبر أفرفان علي بن طالب رضي الله عنه علي بن طالب فاطمة رسول ربي انت رسول ربي فوله رضي الله عنه هدوتك الله أكبر علي إجولة أجتشور أكاسمت ديني وفي كيسات دبرت أجتشور الله أكبر الله أكبر وان هدونا مغمتشس هندو جهي قرد قبان جتشور شنفان طلحة ابن عبيد الله الله أكبر نما بي كما نما ديني ربيتين أبت جتشون جافان زبير ابن الأوام تربفان عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه سديتفان سعد ابن أبي وقاص سلقفان سعيد ابن زياد الله أكبر
Allahu akbar. Ummata ajaa'ibaa. Kurnaffaan Abu Ubaydata ibn al-Jarrah. Abu Ubeydaa Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam amanamaan ummanni hunduu nama amanamaa qaba jedhan. Amanamaan ummata kiyyaammoo Abu Ubeydat ibn al-Jarrah jedhan. Abu Ubeydaa ibn al-Jarrahti jedhan. Allahu akbar, Allahu akbar. Waan hedduu nama gammachiisu. Nullee obboleeyyan tiyyaa inshaa Allah rabbiin karaa jarri qabatte san nu haa qabsiisu. Karaa jarri irra deemterra warra deemu rabbi nu haa taasisu. Wallaahi rabbiin inshaa Allah haala keenna laalee badii teenna laalee nutti hin dallanini. Rabbiin karaa irratti nu haa deebisu. Rabbiin nu haa tiiksu. Rabbuma keenna kadhanna. Isuma jira inshaa Allah rahmata rabbi irraa garaa hin murannu. Walaakin immoo rahmata rabbi garaa hin murannu jennee asiin badii dalagaa asiin daansii lafa dhiitaa asiin waan hin taane haasahaa. Wallaahi salaanni rabbi hin jiru. Zikriin rabbii hin jiru. Quraana qara'uun hin jiru. Homa argine dargaggummaa teenna, shabaabummaa teenna, ijoollummaa teenna waan argine keessatti finne osoo mootuu rabbiin nu qabe, osoo qabaan rabbii nutti dhufte maal taana? Kanaafuu gizeen osoo jirru, osoo humna qabnu, osoo yoo fiines fiiguu dandeenyu obboleeyyan tiyya. Diinii rabbii kana irratti gadi haa dhaabbannu isiniin jira. Diinii rabbii kana haa qabannu. Diinii rabbii kana harka mirgaatiin haa qabannu obboleeyyan akiraa. Akiraa nu fayyada. Duniyaan xiqqoodha boruu irraa deemna jechuudha. Warri fasaadanii keessa dabaran as gubbaa irratti hin hafan. Fasaadni isaanii kun immoo akkanuma duniyaa irra taa'aaf. Namni yoo isaan du'anillee fasaada isaanii isaan sheer godha jechuudha. Mee kana rabbi araaramuuf jedhamoo maal jedhaniin isaa daannasu yoo ergan, isaa waan hin taane haasa'u yoo ergan, mee akkamitti rabbi araaramuuf jenna? Kanaafuu akka yoo duutanillee namni rabbi rahmata isaa haa godhu jedhee magfiraa sii kadhatu yoo barbaadde waan keeyrii haasa'i, waan gaarii haasa'i, waan rabbi sirraa jaalatu haasa'i, waan namni sirraa jaalatu haasa'i. Akka waan gaariin si zakkaranitti. Kanaaf osoo amma waan gaarii ati haasofte wallaahi rabbi rahmata isaa haa godhu jedha. Beekan, sheeyin, wallaalan hundi hedduu tokko rahmata sii kadhata jechuudha rabbii aalamaatirra. Kanaaf yoo ati mootu waan hin taane daansidhaan, waan hin taane haasa'uudhaan kana asirra kaayattee deemte namuu rabbi rahmata isaa haa godhu akkati jedhuun qabu jechuudha. Isatu waan hin taane lafa kaayatee deeme rabbii keetiin wal geette achitti waan ati himtu si beeka jechuudha. Kanaaf inshaa Allah rabbiin nu haa laafisu, nu haa qajeelchu, karaa gaarii irratti rabbi nu haa oofu. Obboleeyyan tiyya haa jajjabaannu, karaa hin taane irraa walaa gorsinu. Duniyaan xiqqishoodha. Duniyaa irraa godaanna wallaahi. Asirratti hundee hin teennu abadan. Namni asirra hundee taa'u hin jiru. Kanaaf of beekuu qabna, of dagatuu hin qabnu. Namni asii yoo itti himan gurra mirgaatti yoo dhagaye gurra bitaatiin gadi naqa. Subhaanallah hin dhaga'u jechuu ittillee himtu hin dhaga'u. Walaakin dhaga'ullee baattu ima dhageeffadhu. Qalbii teetiin fudhachuullee baattu. Garuu hin dhageenye akka jettee ragaa hin baane jechuudha guyyaa qiyaamaa. Namni natti hin himne akka hin jenne. Walaakin namni hunduu sii dabarsee jira. Lakkii siin jedhee jira. Hin didde malee. Lakkii akkanan ta'in siin jedhee jira ummanni. Hin didde malee. Sila gaafa san sin gorsine siin jedha rabbi. Sila gaafa san sitti himne. Natti hin himne jechuu hin dandeettu. Afaan kee qabame harkaan haasofta. Jismiin haasofte jechuudha guyyaa san. Kijibni hin jiru jechuudha ganda akira. Kijibdee garri itti kijibdu hin jiru. Qaama keetti ragaa sitti baya. Kanaaf of eeguu qabna. Jabaachuu qabna. Keerii facaasuu qabna. Miidiyaa qabnu hundarra keerii kaa'achuu qabna egaa. Inshallah miidiyaatti ol ba'uun keenya hin oolin keerii dubbachuu qabna. Waan rabbi nurraa jaalatu, waan namni nurraa jaalatu isiniin jechuu barbaada. Kanaaf obboleeyyan kiyya
kana fakkaataa namni rabbiin warra irra fayyadamu haa taasisu. Inshaallah jajjabaadhaa. Kheyrii waliidhaama kheyrii walii dabarsaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.